na se je se wonim se Frankatuni de ma MPP Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wadne to abon na kopiem e wo no ani krom ni home region atifia poema ntemu honum na CJ enra yekeka yesa no pa no kra na okodu wo na nsu eto nyensu ketwa enra me hu video a na nsu to a she nipa I was one hey CJ yesa no nsu a na eto na oma chesampa eye ni home region efie ni fie woko akuapem empote beka so fie pe yes o ma che odo a che papa no na isa ayo a woni videos ni bi o ho mame enhwe na onye on send mra na wo bebre no aba ko bia me hwe ya sije chase papa yi sasa se omo ni kromufo ni bia bonwuma mana eyo mo language ni mu enti eno a ne na omo de na mo eno an no mo de na ma chese wo mo bo na edromo pa ne di papa na ti ebra nsuo to na papa bia asem na meka Frankatuni di ma MPP Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia na edom se na kasa no mantam na owo mu sesia no de omo ehwe eye one ne campaign team nyina no ese eye 5 days eno mo bedi wo ehonum na eno no omo ebekọ 5 regions na one of oni nyina no sije ombekọ ho nyina na enche yebema atiefo aba Facebook no mabehwa de na wo hwa sadia Dr. Bawumia dim se bi hu sports minister o hobi na Haruna Mohammed deputy general secretary wono aso o hobi omunyina de akire na behwa sa Kwabena Japan Opariansa chese mi na miracles Dennis chese pictures ni bi na ewo Facebook no videos ni ba be ka ho huge crowd huge na sije wo hwemu pa ne sadia omo chese we no house to house enya afa na mabegina lorry kwa ho me ne mokasa wie ye meko yeso owrafie kokoko hwan ni me vice yo vice na me ho TV so na dey ha was bo mame untia na maba you assume neti emi na ne wa chechre no that no person de Ghana ekodru no na wonya da cheche mu nyina enti we no house to house enya se yakobo rally wo kasa wie na no ko na ene bi kasa we de wasimuntam o sije nkofo so wasimuntam ene ase de wo rerafim sa no nkofo ke kasa nhwe ye na ye hu pa nhwe na ye hu na omo kyerese entobo ni mu no ene edoma ehihye house to house campaign no a wo de akopie mu of East region hono no se no na hyase omo ene se ono asakwa wale wale honumwa na senka meti hei na obi anim so enkokọ ohun na bibi ba na me be diposu bi abena ba fie oban kokọ iye dan de kokọ ba dan yabutu ba bia brono so okra for say domi abra iye na obedru ho ne abodja data eno na chese wo ye omodia eno na ya na mane ye nika mane ye de ubenya ba bi ebe oni say we ye die mu a ekwa ene wale yenso ye di mampani ni bi wati ase tifidu mantemu yenso ye di mampani ni bi eno ano no ti no wo hwepa ne sade emu ama ne bo no ete wo hase ya anika efe pa na emu krato no na wo mo eche say Dr. Bawumia ekodru mo hono no okọ ensrahye eye mamprugu na nanu matsen konya na bohugu Mohami na bohugu Mahami Abdullahi Sheriga ya watoso mienu ne wokọ ne nase ekocha no koboni mu ase etia nana emana na so ebompaye de ma MPP Frankatuni no wobompaye ma no pa ese yedie ene nkan koni nkunimdie de ma no wo December abato kase a oman no ekono wo chese Nyankopon ebeka ne ho Nyankopon bedi nachi na nakoma so ade bia no ne saka ade bia de nakoma so mampani opeso obedie no wo so obade na beka ne ho na ne sa aka no pepepe na enye ho nko Dr. Bawumia sa ginagina ye wonkron kuma hodo a ewo na regu ne important won mu nyina ene afiafia hodo ya kyese ewo ho nyina no bowura mu ne ade ene dodo na ekasaye na North East
region no omo che say wo hwe ma wakọ eastern akọ western asan so akọ bono ne potem western north che say ho nyina akọ bono east awie ne wodi akọ piem e north east a woguso dendende menyini se wo ye de twato a obekọ sa entoabo no ntino ebeto ato aso saa na se je wonim say se wo ya hemfo ya Dr. Bawumia siesia wo mo na wo mo cheso kọ na regu no okokosia a Kristofo ene enkramofo akandifo no wokokosia wo mo nyina ene omo kasaye eche wo mo na ni suode hunu etese wo de ba eba no enwoma sua apomuden kwadwuma ene ensahye agodie mu nsem chese vision no de CJ o se eso pa vision no eso enti no eno ene de koso ewo eho no mo a yabo mu enkobo bi ama wono na ma memfa wo enko de obokrata de ankomu na brave say na so yeshipa o CJ Jojo Pareado wa yeshipa papa say enkrofo ono ani party ni mu o omo se Pablo ya mu se na se odidi pa omuso odidi peche odidi wa nsem omuso odidi wa MPP for nsem we da bokrata ni ade na keka omuso odidi wa MPP nsem a chese MPP chese atitsi pa na omuso guna no National Youth Organizer omuso MPP so guna no chese na kasa adwuma na se wada so iti the lawyer tina ka wose ndisi fo hunu se mabua no boabo for the youth leader wa ndisi mu no enie wonu si na omo makadi achi no omuso mu hunu sa the assignment of Pablo and Ansenya demonstrations near the Quakos I don't know the name. So now said a year Dr. Brenner Champon, Equa cancer, and you do on behind your power there. On one becas, then no so your bema. You drew one cassasem. And 20 debut. Say, enough. Enough for Jumano son. Now, I know now, a brandy chess and Ukrainian, a lawyer for the and Cratabo, almost say a yano cre. Enyam pada ese MPP phobia na se MPP mpanyifo bi ase na no moment da want to make kasado omo se ente sa ente no eno so ya no ya aba e wo sa asem no ho sa internal politics finu a ekoso NDC mu wo mo tontwene wo sha boapayo internally amanfo wo party ni mu na so mutwitwa ne na se wo mutwitwa Pablo 90 because adwuma brante no wo ye no anya adwuma ketwa enti wo party nim na mu adwuma se wo de ani a hwemu na ya wo de no bi so nya ne de na obi de a wo ye no na ja so because adwuma Pablo ye adwuma ba bi no wonye so odidi odidi an so kopa bi de na so odidi no odidi wa ndisi man ko mu ni problem o ba odidi wa chesa na ntumi ka kire for na sem why omo so eso omo no mo pepa wa we nya ya bibia omo pepa wa MPP ni ben na metimi abodi se Pablo akọ no akọ na se ya se bo de ebodi asema ne kan bibo e fe na modin se wo ma mi se wo mbeba power wo mun jai sa internal politics see no wo mo ye no emwa wo mun jai no obi ahwemu ye na djuma emwa wo mate CJ mi wie wate na Kofi abe flash ha na chese mebra so na de me de wie no ye enwomasua ho nsem why na masori so na yesi Italy aban no mu empanyifo bi aba Ghana ha sei ene wasofo no hye enwomasua ho nsem so aba besia na CJ no Ukrainian wo se yatena ha kan bi da STEM education na Minister of Education di aba no chese Italy fo ya bebo ministry na ba so papa o ma bebo na ba so chese adwuma na omo ye na STEM na science technology engineering and mathematics and no any facilities education ministry asisia wo de STEM adwuma awokọ hon ma lab enya fe na chese obi etimi ko school na wie senior high CJ na Kofi so o ye science kakra wanya science another wanya general science say equipment here na ye bubu jaja ne o kai bidi enyo no akofa aba bubu CJ tu kai bi wanya general science STEM abaye nyina yebesa akọ menne woni Kofi nyina ye kosua ye ma na mix chemicals wo mu no kai di no the friends measuring instruments ba ku bi wo ho so ye draw as a big cabin ho an o ka ga pipette direct where the education minister have first see your custom minimum what things so we my own one ka sa woni Kofi no mu hia STEM seriously mu hia STEM na roots
enya root enya snap na CJ na eno na Italy mpanyifo kyese saf ekwan na aban no efa so no say o se ewiase no eye technology ewiase no ene se de munya mate te se first atiupo pass and forget no atwam nti akoda no eco school na owo anisori di hunu na technology ni ade no go na niso no wo so wonya equipment ni nyina na wakeka bom tie no abasobo ena omode ama education ministry no ya eno so eda se no munyina to santene ayimfo ni kama no na no ti Dr. Duchumu chese omo beyi senior high school bako a omo be che Italy kasa no ho wo se enche omo be che Italy kasa no e wo ho no Italian language no no so be boa ye pa ama nimdie na obenya no de ko obi man so ne ade titiu e ba Italy so ho no so no Mama mia de se na wo diabolum anabo au ninyi na aye de so de hunu kese ya ministry no ewo na de eni chebi ye bebo modin am wo hunu system no wo se ye pe hu videos ne de ba na adofo so ehunu bibu ababia out ne system ne bi nya ma ho so ahu nti no ye yi kire wa wo be hunu se de etie CJ mawie